Dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo razgovarati o mitskim bićima koje su fascinirale ljude vekovima, a jedno od najfascinantnijih su svakako kinokefali, bića koja su predstavljena kao ljudi sa psećom glavom. Ova misteriozna stvorenja se pojavljuju u različitim mitovima, legendama i religijama širom sveta, a mi ćemo danas istražiti njihovu istoriju, poreklo i značenje. Opisi ljudi sa psećim glavama kao i drugih čudovatih bića predstavljaju primjere onoga što se naziva mitološkim stvorenjima ili mitskim bićima. Oni su deo bogate tradicije mitova i legendi koji se prenose kroz generacije, obično sa ciljem da objasne prirodne pojave poput oluja ili požara ili da predstave moralne lekcije i vrednosti koje su važne za društvo. Iako ovi opisi mogu delovati kao čista izmišljotina ili fantastika, za neke od njih se veruje da su nastali na osnovu svedočanstava putnika ili istraživača koji su putovali egzotične delove sveta, a često su izloženi dodavanju fantastičnih elemenata kako bi se privukla pažnja čitalaca ili publike. U svakom slučaju, ovi mitološki elementi su deo ljudske kulture i predstavljaju jedan od načina na koji smo pokušali da razumijemo svet oko nas i da definišemo sebe u njemu. Izgleda da je ovaj fenomen bio prilično rešen u to vreme, a o tome se može naći dosta zapisa. Na primjer, u kijevskom psaltiru, koji potiče iz 14. veka, čitamo podvučen tekst koji kaže: "Okružiše me psi mnogi", a iza toga sledi crtež spasitelja u društvu psoglavih ljudi koji mirno razgovaraju sa bogočovekom. Čak se i molitva za spasenje psoglavih nalazi na sledećoj stranici. Čini se da se u to vreme psoglave ljude smatralo normalnim, jer nema iznenađenja u zapisima. Međutim, ono što je zanimljivo u izvorima jeste činjenica da se psoglavi ljudi opisuju kao neko koji ima ruke umjesto šapa, što je uobičajeno za pse. To se vidi na crtežu u kijevskom psaltiru, gde se vidi spasitelj u društvu psoglavih ljudi koji umjesto ruku imaju šape. To je verovatno razlog zašto David moli Boga da spasi njegovu dušu od ruku pasa. Iako neki mogu tvrditi da su ovi zapisi alegorijski, postoje i drugi opisi koji govore o psoglavim ljudima koji su živjeli na različitim kontinentima. Čini se da je ovaj fenomen bio prilično raširen u to vreme i da je bio prihvaćen kao nešto normalno. Herodot, starogrčki istoričar, autor prvog potpunog istorijskog traktata istorije koji je više puta putovao po Africi, opisujući Tunis u oblasti zaliva Gabes i u reonu jezera Šodrerit, rekao je: "Tamo žive ogromne zmije, lavovi, slonovi, medvedi, otrovne zmije, rogati magarci i psoglavi ljudi." Knicki, starogrčki istoričar, koji je živeo u Maloj Aziji i u Persiji, opisao je kinokefale kao jedan od naroda koji žive na poluostrvu Indostana, čiju je brojnost definisao na čak 120.000. Gaj Plinije Sekund u prirodnoj istoriji pominje indijske kinokefale ovim rečima: "U brojnim planinama tamo živi narod koji ima pseće glave. Oni se oblače u kože divljih zveri. Umjesto govora oni laju. Naoružani su kandžama i žive loveći zveri i ptice." Ako je verovati Pliniju, sprovodeći svoju diplomatsku misiju ujedinitelja Indije, napisao je monumentalnih 23 knjige, rad pod nazivom Indika, u kojoj govori o kinokefalima skoro istim riječima kao i Plinije, što je dalo osnovu kasnijim istoričarima da posumnjaju u tačnost njegovih informacija. O psoglavim ljudima pišu i hrišćanski autori. Aurelijan Augustin u radu o gradu Božijem pita: "A šta da kažemo o kinokefalima, ćoglavima, koje i Laj smatra više za životinje nego za ljude?" I priznaje kako je Bog u stanju da porodi pojedine nakaze među živim ljudima. On je u stanju da porodi i čitave monstruozne narode. Jovana Plano Karpinija, franjevačkog monaha, jednog od saradnika Franje Asiškog, poslao je u diplomatsku misiju 1245. godine papa Inoćentije IV. Na istok od Tatarskog hana. Ostavio je u istoriji Mongola opis putovanja sa vrednim podacima o zemljama i narodima koje je video. Psoglavi glavi se kod njega pominju u kontekstu priče o južnom osvajanju Mongola i njihovog folklora, u kome su psoglavci označeni reči Nohoj Terim, gde Nohoj znači pas, a Terin glava. Herodot, Plinije i mnogi drugi opisivali su ove narode koji su navodno živjeli u Indiji, a njihovi opisi variraju od jednog pisca do drugog. Neke priče su bile više fantastične, dok su druge zvučale kao da su zasnovane na stvarnim iskustvima. Isidor Seviljski, nadbiskup Sevilje u Vizigotskoj Španiji,
Bio je autor prve hrišćanske enciklopedije pod nazivom Etimologija i u njoj je opisivao različite monstruozne narode koji nastanjuju svijet, uključujući i kinokefale. Očito je da su ove priče i legende inspirisale mnoge umetnike i pisce kroz vekove, dok su istovremeno ostavljale ljude fasciniranima i često su im izazivale strah i nevericu. Putopisac Marko Polo je ostavio posle sebe knjigu dragocen izvor iz geografije, etnografije i istorije tog vremena, u kome ne zaboravlja da kaže, a ima i mnogo ostrva na kojima žive ljudi sa psećim glavama. Kinokefale opisuje pavski legat Plano Carpini, koji je sredinom 13. veka u ime pape imao diplomatsku misiju kod mongolskog hana i rečima Mongola opisao njihov izgled i način govora. Krenuši odatle dalje, oni došli su na neku zemlju preko okeana, gdje su našli neka čudovišta, koja su, kako su nam govorili, imali sasvim ljudski oblik. Glava kod njih je bila ljudska, a lice kao kod psa. 2 reči su govorili na ljudski način, a na 3. su lajali kao psi. I na taj način u intervalu razgovora oni su nastavili da laju, ali bi se ipak vratili na svoje misli i na taj način bilo je moguće da se shvati šta su oni govorili. Ivan Kožukov, Tomska provincija iz 19. veka. Lekar i pravoslavni sveštenik Nikolaj 1838. godine, lutajući u šumi pod Tomskom, bio je šokiran kada je u lovačkom domu ujutru video zakržljale seljake sa gustom dlakom na čelu, sa zaobljenim očima, sa vratom gotovo spojenim sa ramenima, veoma slične malim medvedima. Gosti koji su doneli na poklon kože ispunjene gustim medom, imali su kratak, pokriven proređenim crvenom dlakom rep. Neverovatno, ali gosti sa kojima je Kožukov delio so i šibice izražavali su se na ruskom. Govor je istina obilovao staroslavijanizmima, ali bilo ga je moguće razumeti. Dakle, doktor je saznao da ljudi koji se zovu Mološi žive u šumi vekovima. Primorani su na kontakte da bi nabavili odeću, pribor i so. Kada je Kožukov pitao da li je moguće da posjeti njihovo selo, ljudi zveri su odgovorili da stalnog naseljenja kao takvo kod njih nema. Oni lutaju, bave se ribolovom i lovom, pronalaze utočište u blatnim skrovištima koji su izgradili njihovi preci. Rođak Kožukova, pukovnik Mitrohin, kada je čuo za ovu avanturu, nije bio iznenađen. On je potvrdio da Mološe znaju svi i Tomiči, a naročito sakupljači krzna, koje Mološi razmenjuju za robu. Divljaci kroz trgovinu imaju sve što je potrebno za udoban život, rekao je Mitrohin, izražavajući žaljenje što nemaju Boga, nemaju vere, čak ni paganske. Pa se smatra najboljim i najvernijim prijateljem čoveka i bez sumnje daje život za svog velikog brata, gospodara. Rijetke životinje imaju takav kvalitet u odnosu na čoveka. Takav kvalitet sasvim potpada pod evanđelje. Nema podviga većeg nego dati život za prijatelje svoje. Nema veće ljubavi nego ako neko položi dušu svoju za prijatelje svoje. Evanđelje po Jovanu 15.13. Psoglavi ljudi, poznati kao kinokefali, su bila i tema mnogih priča i pisanih zapisa u prošlosti, ali se danas čini da su potpuno izumrli ili da nikada nisu ni postojali. Pitanje je zašto se odjednom prestalo pričati i pisati o ovim mitskim bićima i da li je to zbog toga što su ljudi u prošlosti prestali da veruju u njihovo postojanje ili zbog nečeg drugog. Postoji mogućnost da su psoglavi ljudi, ako su ikada i postojali, jednostavno nestali zajedno sa svojim plemenima i kulturama. Bez obzira na razloge nestanka, i dalje postoji fascinacija ovim bićima među ljudima, što pokazuje da su i danas aktuelni kao tema raznih istraživanja i diskusija. Isto se govori sada i o prošlosti. Sve što se ne poklapa sa našim sadašnjim idejama i navikama izaziva kod nas podsmeh ili nepoverenje. Hvala vam što ste odgledali ovaj video. Ukoliko vas zanimaju ovakve teme i još mnoge druge, pozivam vas da posjetite moj kanal. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.